konačno petak. I ko kaže da u Bosni i Hercegovini nema pregršt zanimljivih i pozitivnih i ljudi, i priča, i događaja, i posebno mi je drago što je baš ovo izdanje emisije Konačno petak dokaz da oni itekako postoje. Emisiju, odnosno današnje izdanje, ćemo završiti sa još jednom fantastičnom pričom, zapravo kolaboracija između udruženja Digiba i Kamernog teatra 55 ove sedmice. Odmah, dakle, nakon prvomajskih praznika upriličena je premijera nove predstave Stećak Land, i to 6. maja. Već su odigrane i prve reprize i evo sad, kao šlag na torti, meni je upravo došao dio ekipe ovog novog projekta i posebno mi je zadovoljstvo pozdraviti Kenana Kulenovića, reditelja, Selmu Rizvić, predsjednicu udruženja za digitalizaciju kulturne baštine Digiba i našeg poznatog glumca Aldina Merovića. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Kao što sam rekla, zanimljiv i novi projekat Kamernog teatra 55, premijera prošla, prve reprize prošle, dakle prvi gledaoci već vidjeli kakvi su prvi dojmovi. Hoću li ja prva? Pa evo, ne znam, kao predsjednica udruženja, jel da, Aldine, trebalo bi prva. Apsolutno. Znači, ovaj projekat je bio naš san da uvedemo virtualnu realnost u pozorište. Ti si pratila već dugo godina da radimo sa muzejima, da smo tu sa dosta uspjeha uveli te tehnologije, da pričamo priče o kulturnom nasljeđu, vraćamo ljude u prošlost. Međutim, ovaj poduhvat sa kamernim teatrom je zaista nešto za mene sasvim nesvakidašnje. Jako sam ponosna na ovu predstavu. Naučila sam sad novi medij, naučila sam taj teatar iznutra i eto, uz dosta izazova uspjeli smo da natjeramo i tehnologiju da radi kako treba, ali i da glumci i tehnička ekipa prihvate objeručke tu tehnologiju i da je inkorporiraju u predstavu koja sada izgleda stvarno upotpunjena tom digitalnom tehnologijom. Znači, ne da je to samo kao ukras, nego baš priča i dio priče. Dobro, hvala za sada. Šta kaže reditelj, koliko je bilo izazovno upravo to? Kamerni teatar 55 je poseban prostor. Tu dolazi specifična publika. Volimo odlaziti na predstave u Kamerni teatar 55 baš zbog svega toga što on jeste. Na koji način ste upravo spojili tu našu kulturnu baštinu sa tom novom tehnologijom? Ja sam režirao zadnji put prije 20 godina na akademiji. I još tada sam na prostor Kamernog teatra gledao sa tom nekom posebnom emocijom. I ne znam, prije neke 2 godine kad su me zovnuli da ovo radim, ja sam rekao neću jer čuvam kući djecu, mislim, nemam ja vremena. Međutim, kao hajde, možda neće biti to ono i ostavilo je to ime na papiru i kad je zaista došlo to da se na kraju radi, šta ću, nemam ja kud nazad. Sreće, pa ovo govorimo poslije premijere, znaš. I onda, hajmo, znaš, sad to da vidimo gdje smo, šta smo, kako smo. I kažu pionirski, znaš, kao pionirski projekat. Ja bi ovo nazvao pionirsko polaganje temelja, pionirsko kopanje temelja za VR, AR i inače upotrebu moderne tehnologije u teatru koja zaista otvara taj prostor do neslučajnih razmjera. Mislim da je vrlo inspirativno i možda čak pa možda me i natjera da izađem iz kuće i da krenem se time baviti malo ozbiljnije. Možda se i nisi pokajao, Kenane, nakon ovih 20 godina vridilo je, što bi se reklo. Dobro, kažu, reditelji su oni koji namaštavaju, producenti oni koji svode u okvire realnog, a evo na vama glumcima je da vi to sad sve ispoštujete. I kako je bilo, mislim, danas si nekako glasnogovornik glumačke ekipe, pa ali vjerujem da možeš reći i osjetio si kako je bilo i tebi, ali i drugima raditi. Je li ovo bio neki spoj nespojivog? Je li ovo uspješan eksperiment? Pa da, kao što si rekla, glasnogovornik jedne divne ekipe, prije svega da spomenem kolegice, cijenjenu Selmu Alispahić, divne kolege iz Kamernog teatra, talentovane Enesa Kozličića, Elmu Juković, Nedima Džinovića i Anju Kraljević. Bilo je stvarno zadovoljstvo sa svima njima sarađivati.
A ja kao iz glumačke vizure, u pravu si, dobro si to rekla, oni namaštavaju zamisle, a onda je na nama to da sve materializujemo, to tako da kažem. Ali to je naš dio posla, za to smo se mi školovali. Na prvu ideju spoja glume, odnosno teatra sa virtualnom tehnologijom, moram priznati da nisam baš bio optimističan. Tako je, najoduševljeniji tom idejom. I na jednoj od prvih proba sam rekao, ljudi moji, mi u teatru oduvijek imamo i vidimo stvari, pogotovo mi glumci, koje publika nikad nije vidjela. Tako da nama nikakvo materializovanje onoga što se zamišlja u smislu scenografije, okolnosti, nije bilo ni potrebno. Mi to donesemo iznutra, iz svoje duše, iz svoje imaginacije, iz svoje kreacije i onda publika u odnosu na nas, kako smo to uspjeli, doživi sve te okolnosti. Ali u toku samog procesa sam se zaista nekako pomjerio od tog gledišta i shvatio da, što Kenan reče, da ta virtualna tehnologija može da pruži, tako da kažem, dodatno osjećanje imaginacije gledaocima, kako gledaocima, tako i nama glumcima, pogotovo što mi sad živimo u tom vremenu u kojem nas to okružuje u svim. Da, to nije budućnost, to je sadašnjost. Tako je. I akcenat zaista može biti ove predstave kao i budući koji se rade na toj platformi mladi gledaoci. Recimo, mi smo sinoć imali dosta mladih, mislim, srednjoškolaca i tako dalje. I zaista se osjetila jedna posebna vibracija iz gledališta. Mi smo to na sceni osjetili kako je to njima nekako blisko i kako to razumijevaju i ono kao da su rekli konačno nešto pomjeranje, neko naprijed u tom tehnološkom smislu produkcije. Sad sam htjela baš da pitam da li je ovo negdje bio i možda skriveni motiv, skrivena namjera da se približi mlađoj publici, da jednostavno i ta mlađa publika počne intenzivnije dolaziti u teatre? Pa jeste, svakako. Kompjuterske igre su novi mediji. Ti znaš da njihov budžet prevazilazi budžet filmske industrije, tako da sada već se ogroman novac ulaže u virtualnu i uvećanu realnost i to postaje jedan svakodnevni jezik, mlađim možda bliskiji, ali isto tako i starijim, zapravo on potiče maštu. A maštu imamo svi i sada imamo mogućnost da nešto ispričamo i na taj način da nešto što mi zasanjamo bude implementirano u virtualnoj realnosti, da to vidimo kroz oči glumca i to smo postigli ovom predstavom. Neke, mislim, dječje korake da smo napravili i ostaje puno pitanja, ali i puno potencijala za dalji razvoj ove tehnologije. Dobro, s obzirom da, nažalost, nemamo više vremena, ostaje samo da pozovemo publiku da dođe i pogleda jedno od narednih izvođenja. Znamo li još, hoće li biti igranja u mjesecu maju ili... Sljedeće gostovanja su 3 gostovanja: Beograd, Cetinje, Dubrovnik u septembru. Možda Brijuni, ne znam. I najvjerovatnije onda sljedeća sezona da će biti... Pa dobro, ali zahvaljujući modernim tehnologijama i novim medijima, vjerujem da će publika naći način da dobije pravovremenu informaciju i o izvođenjima predstave Steća Klendu u produkciji Kamernog teatra 55, a i Udruženja za digitalizaciju kulturne baštine DigiBa. Jesam dobro rekla, Selma? Hvala vam puno što ste bili moji gosti, kratko ali slatko, ali nadam se da će imati i tekakvog efekta. Poštovani gledalci, pravimo i mi još jednu marketinšku pauzu i za kraj slušamo našeg današnjeg muzičkog gosta.